Nalazimo se u Zrenjaninu, na prostoru fabrike Beohemija, inače domaće kompanije koja je specijalizovana za proizvodnju kućne hemije. Iza nas se nalazi i Duel, inače njihov najpoznatiji proizvod, deterdžent za pranje veša i omekšivač. Beohemija broji 210 zaposlenih i njena vrednost je višemilionska. Kolika? To se ne pita. Današnja priča o Duelu i Beohemiji nije namenjena milenijalcima i generaciji X, već srednjoškolcima i studentima koji se u domu upravo bore za svoje mesto za korišćenje veš mašine. Znate, Duel je moćan, ali ne toliko moćan da se izbori protiv Slavice, koja se već 5. put ugurava pre vas u red za pranje veša. U svakoj priči je neka Slavica, ali ne i u ovoj. U ovoj smo Stefana i ja i naših 12 sagovornika. I ti sad kažeš ovo. Aha. Svi imaju različite pozicije u Beohemiji. Od inženjera, tehnologa, do marketinga i pravne službe. Svi rade da proizvod bude na vrhunskom nivou i da kompanija raste. Čekaj, Stefo, ali kome je to zanimljivo? Važan je upravo generaciji Z, jer ćemo u razgovoru sa sagovornicama odgovoriti na 2 strašna pitanja. Koji je to fakultet za mene? I šta posle fakulteta? Upoznajte Aleksandru Mićić, diplomiranu inženjerku kontrole kvaliteta. Njen zadatak je da testira proizvode i da dobijene rezultate upoređuje sa propisanim. A naš današnji zadatak je da saznamo koliko često, kojim metodama, kao i koje delove proizvoda testira. Ja sam Aleksandra Mićić, u Beohemiji sam od 2018. godine. Završila sam studije na Beogradskom univerzitetu, konkretno Fakultet tehnološko-metalurški i po struci sam diplomirani inženjer kontrole kvaliteta. Ali, ako služba razvoja zna hemiju i kako da napravi proizvod, zašto nam je potrebna kontrola njihovog rada? Nije to kontrola u tom smislu. I to su potpuno različite, ajde kažem, delatnosti i grane i podele poslova. Mislite na kolegi iz razvoja koji postavljaju recepture. Znači, to je potpuno potpuno druga, ajde da kažem, grana. Odnosno, oni razvijaju nove proizvode, gledaju šta je najbolje uklopiti i prave dobre odnose komponenti u cilju najboljeg mogućeg što kvaliteta, što performansi tog proizvoda. Kada postave onako kako misle da je to najbolje i odgovarajuće, postavlja se plan kontrole kako bi to iskontrolisali. Znači da ispunjava sve uslove koje oni smatraju da taj proizvod treba da bude. Znači mi smo tu da iskontrolišemo da to kako su oni zamislili da treba da izgleda, mi kontrolom potvrdimo to. Aleksandra vrši kontrolu koja se sastoji iz 3 faze. Kontrole repromaterijala, to su inače sirovine i poluprerađevine, procesne faze i kontrole gotovog proizvoda. Kontrole su vrlo česte, zapravo i češće nego što mislite. Na svakih pola sata se uzimaju uzorci proizvoda. Kontrola se vrši na 5 različitih mesta. U praškari, gdje se proizvodi praškasti deterdžent, na tečnom programu, na pogonu i na transportnom i paletnom pakovanju. Ja sam rukovodioc kontrole kvaliteta. U Beohemiji konkretno mi smo zaduženi za proces kontrole. Ovdje se kontrola sastoji ugrubo iz 3 faze, prijemne faze, u suštini repromaterijala, procesne faze, znači na bazi poluproizvoda za sve proizvodnje ovdje kod nas i kontrola gotovog proizvoda, znači ono što će da napusti kao finalni proizvod našu fabriku. U suštini usmeravam, pratim i kontrolišem rad u samoj službi, analiziram i odgovaram za sve planove koje je potrebno da sprovede kontrola kvaliteta. Takođe definišem razne potrebe i projekte u vidu delokruga rada samog odeljenja i smatram da u suštini kontrola kao kontrola nevezano od službe, ovdje kod nas u Beohemiji je svaki pojedinac, ajde kažem, sastavni deo toga i stvarno se trudimo da to bude na što više mogućem nivou. Postoji nekoliko metoda kojima se vrše provere. To su, na primjer, titracije, merenje pH vrednosti, gasna hromatografija, spektrofotometrija, refraktometrija i tako dalje.
Pa u suštini imamo razne metode. Trudimo se da metode, ajde da kažemo, usavršavamo, da pratimo razne instrumentalne metode. Na tome ćemo posebnu pažnju da obraćamo i u, ajde da kažem, nekom budućem periodu. U suštini radimo dosta titracija, radimo razne metode u zavisnosti da li u pitanju proizvodnje praškastih ili tečnih proizvoda. Mi imamo ovde i proizvodnju, ajde da kažem, ambalažnih elemenata na nivou boca za naše potrebe, tako da imamo baš široku lepezu i metoda i analiza koje ovde sprovodimo. Imaćemo priliku ovde da pokažemo neke od primjera gde volumetrijskom, recimo, metodom određujemo prisustvo nečega u, recimo, prašku. Ovdje ćemo pokazati, recimo, metodu određivanja aktivnog kiselnika. To bi bilo zanimljivo. Znači, u prašku koji procenat aktivnog kiselnika sadrži, znači da li je dovoljno izdoziran, da li ulazi u planove kontrole, i pokazat ćemo jednu zanimljivu metodu da približimo, srednjoškolcima ili studentima, verujem da to već dosta dobro i znaju, tako da ćete imati priliku i to da vidite. Nema razloga da čekamo. Hajde odmah da pređemo na eksperiment. Ajde da kažem titraciju, pomoću koje se u prašku određuje sadržaj, odnosno procenat aktivnog kiseonika. Je li zanimljivo? Da, to menjamo. Da. Na taj način znamo tačno koliko je određene sirovine izdozirano u procesu proizvodnje, znači tokom tehnološkog procesa, i kada se završi, kada se postigne završna tačka titracije, proračunom mi tačno znamo da li je dovoljno sirovine izdozirano prema recepturi. Titriše se kalijum permanganat. Naš šok na licu. Jel da? Da, moramo da reaktujemo ponovo ovako. Yes, science! A pored kolega iz razvoja, sa kojim još sektorima svakodnevno nekako sarađujete kako biste osigurali kvalitet proizvoda? Znate šta, kontrola kvaliteta u suštini takva je pozicija i mesto da u suštini usko sarađujemo sa svim službama. Sa proizvodnjom usko sarađujemo zato što direktno pratimo njihov rad i njihove procese od poluproizvoda do gotovog proizvoda, tako da mogu da kažem da sa njima imamo direktnu svakodnevnu saradnju. Također imamo, zbog opisa opet posla i svih potrebnih, ajde kažem, usklađivanja i delatnosti, saradnju i sa nabavkom repromaterijala i sa otpremom naših proizvoda iz fabrike, ali negde nama najpribližnije jeste saradnja sa laboratorijom razvoja. I zbog prirode posla i svih nekih, ajde kažem, samih delovanja između laboratorija, samog rada između laboratorija. Znači, to nam je najpribližnije našem radu. Ne smatram da je pojedinac toliko bitan, jeste, ali mislim da služba kao služba jeste bitna karika u lancu i prvenstveno u cilju obezbeđivanja kvaliteta. Ali mislim da zajedničkim radom svih ljudi ovde, ajde da kažem, osiguravamo to. Nama je bitan svaki pojedinac, pojedinac na liniji, pojedinac u kontroli, pojedinac prilikom otpreme, tako da svi smo nekako u nizu povezani i svakim danom stvarno radimo na tome da se kvalitet potpuno isprati u svakom segmentu. Dual proizvodi su namenjeni pranju odeće, čime neposredno ostvaraju kontakt sa našom kožom, odnosno organizmom. Zbog toga, služba razvoja i kontrole ima veliku odgovornost da sve bude u granicama propisanog kako potrošači ne bi bili ugroženi. Ispratili smo da Duel prati sve mere predostrožnosti što i po pitanju životne sredine, proizvodnje plastike i tako dalje, ali i ovdje je jedna velika zapravo odgovornost da proizvod koji vi pravite, odnosno kontrolišete, da ga dobro iskontrolišete, zato što su to ipak stvari koje će se prati, na primjer, dečija odeća, naša odeća, to je nešto što je vrlo osetljivo, dakle naše telo. Koliko je zapravo tu vaša odgovornost? Velika i dosta se na tome radi na svakom nivou, počev
od celokupnog sistema kvaliteta preko praćenja svih zakona i procedura vezano za ovu vrstu industrije. Pomno pratimo sve promene na, ajde kažem, zakonskom nivou na relaciji Republike Srbije pa i Evropske unije. Tako da dosta dobru usklađenost imamo sa zakonima Evropske unije i verujte da svakim danom sve više i više na tome radimo. To je baš lepo. A da li možete dati neki, na primjer, konkretan primjer kako to izgleda? Na primjer, ako sad testiramo da li je prašak ili omekšivač, može omekšivač, pogodan, na primjer, za bebe, pošto znamo da imate i takav proizvod, da li tu ima onog nekog bockanja na neke alergente? To se radi eksterno u akreditovanim laboratorijama. Veoma, ajde kažem, veoma oprezno birana saradnja sa kim i recimo omekšivač, pogotovo u bebi kategoriji, prolazi kroz razne testove koji mora da prođe, definisani, kako bi tačno ispratili osetljivost na nekim mlađim kategorijama, pogotovo ako je proizvod vezan za uzrast beba ili mlađe dece, pa čak i odraslih osoba. Tako da dobijemo eksternu potvrdu da je on, da jednostavno tečni deterdžent odgovara osetljivoj koži i u suštini u skladu sa tim koleginice i kolege iz razvoja razvijaju proizvode za određene kategorije, ajde kažem, i uzrasta i tipova osetljivosti kože. A Aleksandra, kao i sama kompanija, svakodnevno se okreću novim tehnologijama tako što uvode nove analize i nove postupke kontrole. Pa, znate šta, mi se u suštini svodimo na naš rad i u suštini zasnovan na metodama i analizama. Ja smatram da mi u tom pravcu treba da idemo i da se usavršavamo i da ćemo to i raditi sve više, da uvodimo instrumentalne metode, nešto novo, nešto brže, nešto sigurnije i nešto što će da još više garantuje da dobijeni rezultati i analize garantuju kvalitet našem proizvodu. Mi imamo dobru saradnju sa dosta akreditovanih laboratorija koje nas podržavaju, gde razmenjujemo razne iskustva, mišljenja, stavove, dileme, a izuzetnu saradnju imamo i dugogodišnju saradnju sa Institutom za fizičku i opštu hemiju u Beogradu, tako da sve eventualno neke dileme ili mišljenja imamo sa kim da i podelimo i razmenimo. A izazovi sa kojima se susreće? Pa izazovi su u suštini, ima raznih izazova, što je sasvim normalno za, mislim, svaku granu proizvodnje, da je to nešto sastavni deo posla, ali mislim da je u suštini najbitnije tu koliko god je moguće predviditi problem. Ja to smatram izazovom, da koliko god možemo predvidimo problem pre nego što on nastane. Onog trenutka kada nastane, mislim da je izazov što pre tačno ga definisati i naći rešenje u što kraćem roku kako se on nikada ne bi ponovio. Ja mislim da su to u suštini izazovi. Naravno ima, kažem, raznih kategorija izazova, ali mislim da je to jedan od veoma bitnih. Znači, u suštini svaki problem je rešiv problem. Samo je pitanje koliko brzo možemo da ga rešimo. Zato kažem da je izazov definisati ga što pre i u što kraćem roku naći rešenje kako se on nikada više ne bi ponovio. Nismo do sada imali neke situacije da ne možemo da prevaziđemo problem ili da smo zakočili tako da ne možemo da nešto nastavimo. Ali to je stvarno sinergija svih službi. To ne može da se reši pojedinačno, nego takva vrsta problema se rešava zajednički. I za sam kraj, kao i u svakoj epizodi, osvrnut ćemo se na fakultet i priču o studentima. Beogradski tehnološko-metalurški fakultet ima čak 17 kadrova, čime nudi specijalizovano znanje iz oblasti hemije. To je smer kontrole kvaliteta. Na Tehnološkom fakultetu ima, ja mislim, i danas 11, ako ne i više, smerova, katedri ili kako god sad to ponovno su podelili. Tako da jedan deo jesu beli mantili, a drugi deo podrazumevaju, ajde da kažem, u zavisnosti od katedri, od struke i rad u proizvodnji na raznim pozicijama. U suštini svi smo mi, kako smo voljeli tada da se šalimo, svi smo mi tehnolozi po struci. Tako da na muškom fakultetu ženski smer.
I za sam kraj, da li možete sa nama da podelite neke savete za srednjoškolce i generalno sve koji žele da se bave vašim profesijom? Šta da završe, kojim nekim možda putevima da idu, koji sve vaše neki generalni Mi smo imali ovde i imamo dobru saradnju sa i srednjim školama, ajde kažem hemijskim. Veoma često imamo posete i obilaske stručnih praksi ili zavisi kako se organizuju sa fakulteta, uglavnom sa Univerziteta Novog Sada, tako da postoje mladi, pametni ljudi koji žele da idu u ovom pravcu i dosta smo dobro upoznati sa tim. Ja bih im savjetovala da ako žele dinamičan posao, ako stvarno žele izazov, ovo jeste struka gde je stvarno dinamično i izazovno. Svaki dan je nešto novo. Ne možeš da upadneš u neku, ajde što se kaže, kolotečinu i neku svakodnevnicu da tačno znaš ritual šta će ti se desiti, šta kad radiš, u kojoj satnici. I preporučila bi svakoj mladoj osobi da proba, pogotovo ako idu tehničke grana, ajde kažem hemija, fizika, matematika ili neke slične nauke, da probaju zato što između ostalog postoji velika mogućnost za napredovanje. Znači, ne ići linijom manjeg otpora i bojati se, nego stvarno poželeti ući u to ako si već i imaš predispoziciju za ovu vrstu, ajde da kažem, nauka i veoma lepo uz neki rad, trud, dobro mentorstvo može da se napreduje. I ne treba preskakati ni jednu lestvicu, ni jedan korak, jer sve znači da kad stigneš do nekog nivoa, u suštini znaš svaki korak kako si do toga došao i da budeš siguran u svoj rad. Izlazimo iz belih mantila jer imamo sve pripremljeno za prodaju proizvoda. Vi ste na prvom mjestu zaduženi za prodaju svakog proizvoda koji izađe na tržište Srbije, ali ne samo Srbije, nego i na svim eksportnim tržištima na kojima mi radimo. Sve se već manje više zna. Vi možete, ja sam uvek nekako sad izmisliti novi biznis model što se tiče prodaje. Pre sam za unapređenje možda postojećih biznis modela. Mogu da kažem da neki miks mog iskustva i formalnog obrazovanja naprosto čini mi se da daje pravi rezultat ukoliko želite da se bavite ovim poslom. Tako dva veliki igrača neće spavati. Naprosto, neće spavati i imaju sve poluge moći da na teren praktično spuste budžete koji mogu da vam remete ono što ste vi postigli. Vi morate pre nego što se uopšte upustite u prodaju nekog proizvoda da imate prethodno pripremu urađenu u smislu koji su trendovi na tržištu, koji su market share-ovi, gde vaša kategorija stoji u odnosu na konkurenciju, gde ste cenovno pozicionirani. Vidimo se u sljedećoj epizodi.